December Festive Holiday Experience. Fair Play Entertainment Center. Benjini Kuvi. Yo, wana yoinga. Lamulazi 1 December. Ujena Temchuda. 2 December. Inoso. 8 December. MC. Na Mizofil. 9 December. Sam D. 15 December. Oskambo. Holiday 16 December. Rachakil. Na Goosebump Banana. 22 December. DJ Stoki. 23 December. JR Player. Na Asati. 24 December. Black Motion. 29 December. Kamumpela. 30 December. Team and Express. 31 December. The last test. Na Rofi wa Manyaka. Rofi Muhangwa. Ramafana Zashi was Diferera. Kama Buketa Fura. Kaka 081 875 5840. Rifwana Munoshika Sonaha. Hi guys, welcome to the Black Couch. Namsero and car so good the guest man. Hey. Marina me don't tanga ni room page. No rakara one. Then right. Honestly. Don't tanga so the car na guy. Probably 5 weeks, kind of 4 weeks. 3 to 5 so listen as a guest. So guys, Robbie as a guest is and sorry badura run to say raka dinyaga watu wa serious ngozwa. Tunarobia raba wana bana wine hapana. Ngori minimar. Don't me Eh, wako medicine. Ah, ndio ndo kada pale. Yeah, na msiro dzura na Macbeth. Ndizina lano. Macbeth ndi dzina langa la kuma bati. Of course, ndia tandichi umbra. No ndo usare chikodore. Ufi Macbeth ola muna matsikona. Nana mudera ufi Mudodza. Ai. Ala ukoma. Ah, ndi madzina ngote. Yeah, so aripe stokutuku nyana ngai no re Macbeth ndinyi. Macbeth ndi mthanga unobva duthune afala. Tsina isaulu ndo aluchera nefala then vanefala ndadi move sezwi uchiro ukuroto dar chi move vakuzwa mara ndino ndo tomba mitokoli. Wait, mitokoli ni ndi wine ngajivenda? Ndi pa watu vachiralo. Ah, vini. Vini ndi chivenda. Ngachikuwa vini mi. Itanda yaba veni kani yaba vini. Ngachivenda ronga ndi mtokolo. Okay. Ndizwa vachizviamba vari nemutokolo. Okay. And then chikolo wise nothing son Arno Jena. Well, chikolo ndotoma chisauro. Primary. Then ndadijena nefala ndifanga vachiri ndabva chisauro ndabva ndayagaga hanevo ndova consistent. Nofanya chira bva chisauro ege. Arisoma vadzira. Ndava consistent na primary. Then ubva nefala high school ndabia Thando high afalani. Nje Thando haini. Iyo. Lini? Ndo rdamba. Imuna ndio interview Tom ukadamba. Ndojena over 2015. 2015 nanga grade 80. Rodzana bana. So koma. Abe 2015 azuri ndiko jena uri zviko mimwe yako tendera zwezvo. 2015 ndandi Thando. Unofera na primary? Ndo. Ndichibva Thando afala ndakunori. Yeah. Ngozwana. Ndiyezwe ndapasa grade 12 yanga ndari ndaya UFS. University of the Free State. And then yeah, vanefala ndadeva ndi Bloom. Ndiko ringse time. Wait, echa mitwana mitwa mamwe chitonga watu unodzumba zvitwa vachamba chimwe vasikora ndoti mandiko ringse time yana na mina. Ringse time. Why no nange time at first? Abe time amshonga 2015 kezamba 2020 aran songo chadwa na fira. Mudhani kopedza 2021 na UFS nasika na ringse time vatu vachivoti muringe time yabanga. Tizinozibva kureproduct anoni kurepresentisani. Rakatiruna vatu vene vachaona podcast vavona vatechesa radio mara. Ine ngori ndikuipresenta Black Couch ngandira yavudi. Vatu vapfesiria. Rikuti yo techesa Black Couch. Don't think time zvino panoninga antu. Ya bambiri ndina antu ndichingarenga ka cell phone banking. Anowana ndisina chitoko. Nikoto nditombudza uri
ndi to zwitisa hani uri like na tshi khou zwitisa hani uri muthu a to renga ni ri convince uri renge time so chuwa ndo zwi pfara chuwa magadzi wine or why ATM yanga tshi rengiwa ningo tshipfa zwino tiko shapa nzo chuwa yeah okay and then nikambo zoni vaduthuni ti I always ask myself actually ndo divuse mbuso na musuri no man vhathu vanji hune vhatantu vabva vana vasikamba uri ndibva gai na mini and you never know rola muthu anga vha ne muthu wa thoma une akubva ona kuita zwithu zwa so ini ngofunga ngei duthuni na bva ona una vhathu vhafhiyo vhahulwane mana for yeah I'm out I look up to them vanga dza kuita zwa dzi wine vha tshi kuita zwiṅwe zwithu mara ndi vhafhiyo vhathu vhane ni for they are big hune na bva ona well actually hune nda bva hone duthuni it's not a very big village uzwana ndi fhethu hune mostly arani social na vhathu zwi easy nga maanḓa uri ni ḓivhe uri nga gai hu dzula nyi na nyi ngokona so in collective ri a ḓivhana too much ngozwana so it's very easy uri arali muthu a vha successful on a specific thing zwi vha easy uri zwi ḓivhe ngozwana so huna vhathu vhanzhi vhane vha khou ita zwithu zwo fhambanaho nga for instance mkomana wangu rali ngozwana vhathu vanzhi vha fana ola munna o dzhena hafha mwana wa time mwana wa time yeah kwajaweza ngari TV dzone vhathuni ngozwana vhathu vanzhi vha muḓivha fhethu roṱhe hune nda ya ndi milo vha zwi ḓo ndi murathu wa milo ngozwana yeah so yeah for sure vhathu vanzhi vho no ḓi thi zwino vhoneka to mention avo vhathu specifically vhasi ndi sa ḓivhi zori vha khou consensually vha khou to mentionwa kana mini mara vha hone vhathu vanzhi vho no khou ita zwithu zwavhuḓi nga maanḓa huna muthu ane ni nga nyadza zori se vho magobeni vha tshi bva nthuni duthuni na ḓi ambo na to nga magobeni vhathu vhane ndi vhahulwane zwino obviously no no muthu ane ni for ni muthu mulwane nga ngei duthuni ini ngo ta specifically ndi tshi mentiona uri vho nyina vha vha ita zwithu zwino nga zwifhio hari na vhathu for instance ne ngana ri kunyadza duthuni duthuni ndi fhethu ha economy ne maybe for instance ri nga ri ubva mathomoni ndi ya farming ngozwana kana vhathu ndo nga masala vho mix legek ola muno ku dengwe venture ya udenga ma wait duthuni ndi phalone rina chigayo chione ya nyana phanda fala rina dzi butcher na zwi zwinji nga maanḓa a nsongo nyadza a rina zwi zwinjivo nga zwa positive una ḓivha na izwi zwa negative mara rina zwi ati to vha shona focusesa ke zwa positive mara una magevhenga nge ati khulwi maybe anga vha hone mara titu a ḓivha zwa negative then komba swini okay ndisho zwine na pfha ngari duthuni zwi negative and zwi ita zori vhathu vanga passive sa vhumwe fhethu ne a right ngo vhona fhethu nga itsani ni azori itsani u duma nga mini nga zwigevenga obviously una mati o gevenga za street no kwaza na mini so duthuni ndi zwithu zwivhe zwa bede na pfha nga zwi itiwa and vhathu vha zwi ḓivhesa zwa ya ndangi zwi ḓo ita zori vhathu vha pfunga duthuni asi vhone fhethu ne muthu anga nyanga u dzula hone duthuni u right bad ndi soko pfesa muthu tshithu tshine tsha nga thatha muthu duthuni ra zwi to dzula ndi uri maybe tshigonṱiri ya tshiyo kha starta zwoṱhe mara duthuni u right nga maanḓa u to vhona maybe ndi nga wana uri a ri tsha tou vha na zwitensi zwinzhi na ini nani nga muvela ndi ani futhi ndi right to ṱoḓi yeah so and then no remember na UFS ti nani ko ita mini UFS nda gota law and then nda dzhena law na zwino ndi kha ḓita law ndi ṅwana bade muthu na mwana ngani miṅwana ka zwi disclose mara ndi muthu muṱuku koma ndi kuitela medzi hapo muthu o ḓo nga 2020 kha grade ndi zwino muthu a yi tshikolo nga miṅwaha ndi nga ndo ya nga 2015 ndi na 21 ngisa tshifhinga zwezwo mara ri ḓo ri una estimate nga 21 yona ri ngo ita law mamwa ozimedza ri ḓo ri khou shuma nga assumption dza nthu ndari kuto na range nyana ti okay sharp okay and then I don't know very jene ka wine na kono or how did you choose this is going to be my line of business actually it's not quite alone I mean like azikuya zwa tangana izwi zwoṱhe no chisa ino ri nyango ita law well actually nendi zwazi wine okay actually nendo aluswa mudino hune hu funwa zwa mabindu nyango bia hausi zwa dzibia ashu zwaḓo ashu ana vhathu na vhabebi nga vhanu yalo thoma ini na khrothman thoma ula sumbori ngori thina ni muṱuku aziyambi ni adi thoma kati thoma na muṱuku bia ino inga age fana tshikolo ti atiko hando kwamba mara uthomula uri vo thomula okay ngozibona yeah so no dana jenisani ka so business as wine zobva inspiration yo bane phala ngozibona uri ndo aluswa fhethu ne avha na mabindu so business was more like my perspective ya vhutshilo ngozibona then chikolo ndiko ḓi to tshita uri chikolo tshi khou dzheniwa na mina zwoṱhe ngozibona so for as much as I focused on it ho ḓivha na ulu ya lutsinga luri you need to sell something on the sides ngozibona so nda ḓi thoma nga zwiṅwe zwithu zwo fhambanaho dzi archer I remember back 2016
ndachi wana muthu antengela zwithu vo small street hapa ngozibona nachikuringisa mini zvipachi zva vasidzana zvino zvipachi zva vhudikizvi zvino vasidzana vafara zvari dzikhombo dza mingadzi ya winter nga maanḓa aona mamwe manwadzi amadzudzu nacho anali kugidima na maglafu na zwikafu uzibona then ndazvirengise zviḽa zwithu ende ndi tshi khou zwi rengisela vhana vha tshikolo by that time ende nda vhona uri zwi khou pusha usi uri fhurea wo vhona need hetsho tshithu so nda zwona uri okay arali ndi tshi khou kona u ita uri ṅwana wa tshikolo a renge itshi tshithu ene ṅwana wa tshikolo ri ḓo uri finances dzawe dzi limited zwi amba uri out there ndi na potential itani yo tepa muṅwe market muhulwane so it escalated nda wana dzi opportunity kha Archer ro vhuya ra vha na Macbeth's Archer but ya gidima nga maanḓa ngozibona then ra ḓi tshimbila u bva hanefho nda thoma zwa dzi event ngozibona Macbeth's mobile bar ndi sathu ḓa hafha ndo thoma kha mobile bar ngori ndande na lufuno lwa dzi cocktail ngozibona mara main vision na beer hozitori beer tizinorori wine hapa ndikota okay nikale nchifuna alcohol urengisa alcohol urengisa alcohol ngozibona so zwathoma hanefhaḽa and Macbeth's mobile bar ya cooperate nga ḽa mafhungo ori a thi thu vha na funds dzo kona u swika hafha ngozibona hune nda ḓi wana ndi khou ri ndi na brand ke ipfhi Macbeth Premium Wines ngozibona so it was more like tshiṱepe tsho tou thoma so zwiḽa ri khou ḓi hustler dzi event nyana ri ḓi vha itela cocktail mbili tharu ngozibona ino ralo tshipfi Mudau u khou itelwa baby shower khou ḓa ra ita cocktail ngozibona ndi khou tou amba vori ngozibona so zwa ḓi rana hanefhaḽa na ri tv ya ḓi rana hanefhaḽa u swikela ri tshi ḓiswa zwo ri no kha ri swike a fhethu ha so ngozibona then u swika ṋamusi then okay ri tshi kamba nga dzi baby shower ina muthu na ṅwana ṅwana vho na ṅwana mara ṅwana vho unless vho ndi sa muḓivhi mara nga nḓila ine nda vha muthu muthu o thoma amba izwo uri unless vho ndi sa muḓivhi vhe ni vha ni khou expecta mini ndi khou tou amba uri ni ita mini zwine zwa ita ni si ḓivhe uri hu na muthu nnḓa ndi kwamba na u bebo Jesu a sa zwi ḓi uri anga vha na ṅwana na u luga na bivhili thi nga zwo ita na wine nga maanḓa na dzina langa ḽi pfhi Mudodzwa Mudzimu mi anga vha ḽi funa Badilton ndi tou Mudodzwa Mudzimu muthu kana u luga wa mikhwa u fhumula okay and then nda khou vhudzisa uri ni anwa lwana mara already zwo no prove so now question yanga ndi uri ni nwa wine fhedzi na kana tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha na alcohol ni anwa ine ndi nga si tori specifically tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha vha na alcohol thi zwino vho muvhili vho huna zwine wa hana okay nga nnḓani ha spiritia zwa vhukuma hu si dzi vodka spirit na spirit zwa zwina alcohol sanitizer zina alcohol nga nnḓani ha zwezwo ahone malwa ane ndanwa ngozibona ahone ndi a thetshelesa but ahone malwa ane nda thetshelesa ndi fio na vhuenjoy nga maanḓa athi funa u mentshela dzi brand dza uthara ndi sa khou amba nga Macbeth Premium Wines mara ahone nda thetshelesa okay and then nga ḓuvha ni wana khou nwa glass nganene tonga ndi abetshera zwika ni khou nwa nga ḓuvha ngora muri nga ḓuvha ndi 10 zwino no glass ngana mara ti ro tena ver kunwa ndi khou nwa wine nthi tshenda swika thu swika na gai mamuna no fact nene yazwo ndi tshira nga ḽifhio ni nga wana uri for instance maybe halwa vhuthomo nwa nga 1 thi ni khou mention zwo ndi 10 zwino nṋe thi ito zwela zwo ri halwa a vuli na bola mini nṋe ndi khou tou vhusa ni nwa glass ngana nga ḓuvha because nari ni nwa nthihi zwambo no nwa okay nari ni nwa mbili no nwa mbili already thi zwambo ri ni ḓo ni ngonkala izwi ndo dzula ati save ni ngonkala no fara tshikalo ni ngulu ndi khou nyanga u tou ḓivha zwo ri ini ni tshi ri ni khou nwa halwa ni khou nwa halwa ndi to thetshelesa to amba ngoho hei wine ndi to enjoy nango tshi to pfhi ndi na tshikalo ne huna wine ine yani ita uri ni to sozo hei wine this is fine wine ngokonana i to ni phusha so thi khou tou ikhuza hapo mara ndi khou tou amba uri na nṋe khou tou mphu ndi soko mangana ndo doba ndi soko mangana ndo doba na zwino ndi khou ḓi doba ende tshikalo changa ndo no tshi swikisa maṱo no vha red maṱo ndi to ndi songo eḓela ani ngori ngo ita nthu ni ngwa Venda ndi tshi fhedza and maṱo ndi to ndi songo eḓela na shofa andi na muthu ono ḓo nthini ati ni songo nwa na reila thi zwi funi ezwo adi kholu zwe zwa kuitea kwamba okay and then before ni chita Macbeth Premium Wines
obviously around ngo kuthoma nga Macbeth yeah so ndisiphe ziwine dzine ndingari ndachitoifuna uri ndiwine dzinzi yadhipa na mina dzingadeva zothusa nori comes ndithoma ita wine na chinwa mini before well actually before ne nana ndi muthu wa beer ndichi rananga narrative yori ndi ya offer zwipiriti ngokona for instance tindo ndinobudzo ndo alwa mdini une awitini awu halo so ndachi panela narrative yori ndichi ku ya hayani maybe zvipiriti kana jini do nyitisa zvimwewo ngokona ngori ndikuso kubona pfi 42% kabodero soko ndingaya yani batani vanotisa ngokona so ndandichishavizwa so zvanyito ndistike kamini kabiyeni ndiyadura bodero liti maviri mararu ndiyava ndishapa empanda ngozibona ngozibona mararu ndiyava ndishapa ngoza so ubva nepalela curiosity ya the thoma iko dialo no let me try this one out ngozibona so na the try the gene na mini na zote yeah vele na the try na zote ngozibona so yeah na mina zote na the try about ngozibona yeah ushka une rabafa mara arari kwamba in terms of wine ndifuna R&R dipene ndama wine yodhura Rupert and Rothschild dhuri nauti ndisokobononga taidzo vathu tizvinorea kungiwa nga price rasa kupfunga maybe price udhurayo zviamba uri right ndikadheneve Macbeth premium wines nga 1000 naonori I right ngokona mara unadzi wine dzinedzo agewa zvavudi nga maanda and ndaonori kuita 100 rand sometimes zvidependa ka mass production ngokona uri vakokona producer mabodhero mangari ngozibona so zvidetermine the price ndiyazvo nezvidive zvomda ini ngono producer mangani neri kuproducer bari and zvazvino scale chacho ndichingadochiamba ringari a month riyakona producer 40 to 45,000 hai on a monthly basis 40 to 45 not the ones that we're selling to customers like 40 to 45 ngozibona and ezvo zvikupushwa matomoni for sure rakudi producer less ngozibona mara ezvo zvikupushwa nga dzi sales dzina rakudi dziwana support ine kubva ka vathu uri vakuri support izvo zvikagara ngozibona okay and then speaking of production ni mani ko producer nganye wine because obviously ana mchini hapo ndiro zvibona uri ngadzire mchini wa wine hapo hatino ngabe no amba rather than disafemeni nori ngombero danduni ushuta tingombera ne anongombera hoi inombizao inombizao ndori dani studio tirine na studio unoona foni yangu yotsima ona mara hai oluka nagurumi ndikopezeri ombeya pasi ya busy ende okonzvifelera so ngasi viseze proof mara ramoni yakuita wine kami strama nanga mbuzo strama zezo tingoyangwa ndikototo ngokona ndakubuzori ndinyene yako ni producer wine dzano well wine dzacho ndikasitoba specific ne mara wine dzacho wine ngoshauri mumwe mtudo yanyanga supply yanu atikoshava izvo nditoona kuti mutuwo va specific kaya mapungu muzvona izvo ndadonibudza uri ndikoshava zvipi na zvipi mara wine dzacho dzibva Western Cape Stellenbosch ka region ya Stellenbosch coastal region ya Stellenbosch nangasedza zvazvinori kadi specialize nga dzi red wine muzvona so na vathu vono diva wine vazidoza uri the coastal region of Stellenbosch ndiyo ne abva dzi red grape dzavhuḓi nga maana yeah muzvona so zvazvinoriko wine adzitiwi voduthuni voli zvinovoona ndodipfunga dzekuitwa duthuni Mudau ngori next thing ritobva nichiri duthuni ndari mini hai namba zvafamine duthuni yatenda ti wine aitofamiwa mara tizinondirive azi kavichi inaradori isikwarwa mwana wakonongwana wine idiriwana region dzayo that's why nichiwana Western Cape na mini uone unaweza kuitiwa and then you're there to marry business ya wine zvauti business kana vision business okay business yo zote yewe ni blind ni ntanambuzo dzanu ni munhu fanoti rikudirika ngori dokatudzia itani mbudze nori yotomari ni vision yatomari okay so well actually wine yone ine yo launchwa nga 25 za May ndione yone yayo kutoma dakadzi public platform ka vathu veva vasaidivi ngori tizvinodiva vona vathu vo vanga vo va close vene ndichi produce something ndo dichimbira kavo revana do taste wapo ndinyona mtesti sotoma wa high class nengari chimdivori okay wamini wa film high class nya high class rivari kwa mami in terms of wine kana amini in terms of divare influential atizino ndosedzero nichiko taste sa mtu wine azvitodi influence yao zvikotoda kudivira kwa wine or for instance ndona ndandoyanda wana muadzi artist naona atunwa wine uchiro nawo
nda swika na muthesita ri i khou vhavha na wine zwa vhukuma i tea u vhavha i tea u vhavha wine a thi khou ri tea u vhavha ndi kwamba na wano zwa vhukuma nga hetsho tshifhinga i tea u vhavha so nda sa khou sedza influence ya muthu nda khou sedza knowledge yawe ya mini ya wine uri ampe recommendation uri a product ni nga isa vhathuni na so my brother was one of them. He's a very it's a very good lover of wine. Kana dimela chidakwa nane ndavula antu ya beer zvino brand ya beer zvino ndikwana zvodhakwa ndazvi taste this so ngayondera ngwazi muri ini dzine natobona zvino zvidakwa zvina ngazwana ni ne ndingaona inwi ndawana na coast yanga ona coast ya coast ndi afala ndi pfesori ndi thomangi nabo ndakona miaka ine okay nani kwa manga zokani mulova nchifonelani mulova ri ngoti zdivi are basa ri jechele yeah nani kadya manga vision uri ya there tomalini and then vision yo disani so the vision started way back ndichikwamba zwa mobile bar ngozibana choto tomatom ndadizokupfunga ndandinaula mentality wori wine ndi zwithu zwa vafumakadzi ndichithoma ngokuna mathomo yange maybe let's say 2019 2018 ngozibana ngori ndasi tuva na knowledge khulwane nga wine ngozibana so as time went on ndava ndikusokopfesa uri no chithu chine nda khou ṱoḓa focusa khatsho nga maanḓa ndi gin ngozibana then araḓi ita production ya gin na mina zwoṱhe mara unfortunately yasi approve ngozibona why ndi dzo ulesa process dza hone ngetshila tshifhinga nda kha ḓi ṱoḓa dzi shortcut ngozibona nda sa tou pfesesa vhutshilo uri tou tshimbilisani mara zwa zwino uyo ri tshi swika fara wana mentorship wavhuḓi guidance yavhuḓi ngozibona then vision ya thoma swikela i tshi launchiwa nga dzi 25 dza May this year. You launched this year? This year. Bini kuzo 25 May ndiko usiri zvalini. Ani fini kuri this year. This year uvo 23. Ubache ya launchiwa ni ngano ringisa quantity ngano. Quantity yashu ubachera I think I was looking at it yesterday. I think it's about let's say between 350 and 450 bottles. Oh, okay. Yeah, somewhere in between there. And zita buga wine then? Wine is anga bodero level go gidima 150 kana 149.99. Nakakuleta msiwe wafu. Ai, mazina riko shumisa. Ai, ni azori chimwe chithu chine ndisongo chikakuleta ndimene. Ndiye zvila ngori zvino ti rina ndiko tuzini guide ningaziya zviri reverse ifa ticherisa rina service ya different ine rai offer mudau niko daka rini namusi nari ndiko toda kumlo ne ngoende stop mecha mara ndawo nini bo ila amount ifa ndi inini yada namusi na Macbeth ndiko todo uthoma Mudau wines ngokona black couch wines black couch wines ngokona mara anina capacity yoita yoita zwithu re license yacho i retendelo rini thuse nyana ni launch mini brand ya ni ditakwavo ngadzidzo dzi baby steps through mini production ya wine then zvezwo sizwono ita ni yakona uva mini ngaini muone ngokona as I said vision yanga ndiyo ri dithusa vhaṅwe vhathu vha iteni vathome nga nḓila ya khwine ngori rine ri ḓo ḓi thoma vhavha ri thoma vhavha badi muthu. What do you mean thoma vhavha? Ndi khou amba like no rali ni kuziwana na vision ni sa khou kona u to swikela khayo ndi shows na ini sa muthu ene niko no ḓi envision abo black couch no ḓi envision ḽiṅwe ḓuvha yo ima na camera dza 10 mara ni a ḓivhe na thoma ho ndi camera dza 10 ndi khou to amba wo ngokona ne wa ḓivhe ya thoma hone ngokona no ḓi thoma nga camera ya hani mara na ini ngo ḓi envision rari tshi ḓi wisha quality tshi vha hafha fhethu so ro ḓi thoma subscriber dza hani rari tshi ḓi wisha dzi hafha izwo zwi ndi u thoma so rine ri khou tou thusa vhathu the vision dzi phanḓa Andrene hewa ini yavangaiti ni uri ḓo ndi bugai percent percent ni no takala nga maanḓa ndi to dzona takala mnda ndi bugai percent hei ine ra kunwa ya dzula phanḓa asho 14.3%. Our lowest the 14%, then our highest 14.8. to vona uri aiwa. Okay. And then it is the percent because first hela ingwe party by alcohol oti ila ingwe by yamini kanyi tutu kana zvihumbula zwithu yamini ngwamburi if you 14 kana ila ingwe yosala balance ya yosala ndi zwithu zwine zwa baho ngori thi zwino halwa asi maḓi ha shalwa ila 14.3 zwiamba uri una zwithu zwine zwo itiwa ngozwa grape juice abe you must remember the fact that ubo chena grape juice nga ngoma
sorry yeah una dzi yeast una zwithu zwo fhambanaho rani vhudza zwone ni nga to swika na to thoma wine zwino ri khou shavha uri ndo nga zwo ntso wana ingredients afuna ndanyo cheka zwone uri una ingredients ina afuna wine aso zwine zwa ṅwalwa ingredients nga zwi ḓivhe ndo sivela ga nene Mudau and then ila present iwe ya vhukuma ni show kana ila zwo to pfiwo amandi te inge ifasi nyana uri vhathu vha no opalwa vanwe iva hute kana ndite ine nga inthanyana ha vhathu vano funga vha ḓe badalwa vanwe mara vasikambu so vanwe nnzhi hazo ngochuwa ina ndo ni kwikala thi ri gonwa fa you do ikale than 14% anda ifana zori jambo ri kwa mazori ḓo ri ku refill mara ndiko tamba simedzani bodelo vhathu ndiko simedza ga uri kaipe kamera kaila kana kaila ni wasembedza chilipi ende if mini ende ri kuti amba nga branding branding a chisuku vha chitika vo cho ndo fimi una miledza minzhi nga month I'm sure what vona ka wine ka ndika episode mini ya Black Ash Diaries so you celebrate 6,000 subscribers I think damundo donar pa ya 10,000 ngasi celebrate abo 8 ana 8 ndo celebrate rani fa ni sa dori ri koni dzima nzongori fanga 7 ani ngwamba hela na ramba chingwamba iko zwifa yeah so hachika muro zikobva kende za mina atalechedzani branding yeah era ndi ntalechedze branding ne if you see from guys kai ndini ngalona ndisadadzi mitibo mina come in kai bodelo ndona mitibo isadadzi mina mara ini bona no igaye ndo mara ni mani ngobudza mini vhathu uri ndi yanu i wine na ndikwamburi ndi producer yayo uri nne ndi to nwesa bana okay ara kushamba zwezwo ndi ne chidako ke leaves off welcome to the green couch guys yeah so in terms of branding ne this branding was done by Studio 111 one mumthango wacha kumapolo no fi Magoda OS Rufuno mumthanga ene uthoma fast ro thoma naye u diva vision khulwane izwo na ne personality muzo so this branding nenchiko sedza afa kha root ya stick ne ngoro fi anya chikamuro as I said ndori achika muro ndichizvibala hanyachika muro chi nyachika ndo lemba lomwe to hanyachika muro ngozibona zwi kha root ya stick usumbedza uri this is where we starting from ngokona ndi mathomo aphethu ne and then the slogan which says the path is made by walking sabze ndava ndikhamba uri naone nne ndabva hone ne athi ngosoko dzhena kha wine business uri upfi ri khou ita tshelede ri takale ri pfi ri vhathu ngozibona na rodela yone kha business ini mara ndikwamba uri ri khou unlocka ne vision yanga ndi unlocka na miloro ya vhaṅwe vhathu ngozibona ngori une ndabva hone ndi pfesesa uri the children from there they still have to be given a chance to dream more ngozibona ba khou tea u zwi vhona uri sorry uri zwi zwa itea ngozibona uri miloro ya itea wine ya itiwa vhutshilo vha songo sokou vhona wine vha pfesesa uri it's a complicated process although it is but then vha vhona ndi zwithu zwine zwi possible yeah ngozibona so the path is made by walking zwi khou tamba uri khou haḓela vhaṅwe vhana mini nḓila vha tshi ḓavho ari khou tori vha ḓo wana i soft mara vha ḓo ḓi wana mupfa we nṋe nda u wana ndi u fhungudza ngozibona then hafa una emblem ya sorry hafa una emblem ya u ḓo fhedza u rwiwa ndiko ofa vio ngozibona una emblem ya ine ya khou signify big 3 ndi muri wa big 3 to vhona uri a u ngo to bva hoṱhe mara ri to ri khou to bvisa nyana part watermark nyana yeah so hu muri u khou zama u symbolize uri na zwi khou to konḓa hani ngokonona and for sure zwi ḓo konḓa hu na uḽa murunzi wa ku big 3 muthu ndi awela nda ita nda vha right ngozwa nda neto ndi songo pfesesa ndi to give up ngozwa and then the gold that is on the branding it represents the finer things that your vision like entails ngozwa kana zwina promisiwa ini muṋe ni tshi ḓisedza uri okay ndi khou phusha izwi zwithu ḽiṅwe ḓuvha ndi khou ḓo ḓi wana ndi na nnḓu ndi khou ḓo ḓi wana ndi na goloi ngozwa so these are the finer things dzamborosela nnḓu kha ini okay yeah no rini ano I don't know any lay right ai nani mvulisela mina wasi no ngwana ndi kunwa mata no kha part itshi dzimbuso dzetwa nga nḓila dzo rona part yonwa indo ri no fedza already unto kumbudza ndo zara na chipigiri and then rich kama nga alcohol ti ndo sa percentage would you wish yachivana ina more alcohol sa dzi gin na spirit kana illness nyana sa dzi beer wine rani
well halwa vhutshimbila nga category ani si kubvuwa ṋamusi na ri na wine ya 100% alcohol hathi ku ri yone ndi khou tou amba ani si kubvuwa ṋamusi na ri ngokona jini ani si kubvuwa ṋamusi na ri 2% alcohol bia na ri 100% ngokona wana so hezwiḽa zwithu zwina ri na dzi bodo dzine dza regulate uri halwa ha wine kha vhutshimbile kha maka ya hafa na hafa so range ya fana ndi vhugai ya wine ya wine ndi nga si uri i tou vha that much mara zwithu zwo no tonga vho 8% to less than 18 okay yeah mara for sure ndi nga si tou wana i yange nṱha ngo tou ralo mara thi eyo ndi ya fana huna iṅwe nthu ye nda vha ndi khou inwa athi sure zwo ri no i vhona na ndo i posta ndanya go vhusa ngayo uri Chinese mini Chinese rice wine ina 52% no ri mini Chinese rice wine afara kwa regulations dza fana yela ndi ya Chinese bendi ndi 52% ngai inwa nani khou inwa ti mona singo tou inwa ngo chivana chitibo chila cha water bay chami chitibo ichi chama chiuluza guys ndo tori enya no mana khumudza guys so akori ya sponsor nga water bay ya fano nti so ichi ndicho ne sponsor cha the remainder of the year so maybe ndo ibona next if babuya but then yeah madi akho dipa songwangwa ndene le rata nga competition nga Friday na wapfa so ri do no na ini nyangu mano yandi ana ni mtu wa madhi ndi mtu wa madhi ndi noni madhi mamu ani mtu wa madhi noni madhi ndako no madhi wewe mimi kadu fizo una zingo product ndi ano ndono ndikora mvuzo kuti ndikadita ngadino wine awanya kuita ntu udesha nga madhi asudesha mobile was toda zote this okay and then yeah okay nani ko riaba yani nini imene ntu nichikona Chinese rice wine hela nthu ina buhali nitoipfana na nga nthu na nga kunukhele kana na musi ni tshikha ḓi to i thoma ite historia ina buhali nga maanḓa I think I took like to vhona ndi nga si ḓivhe uri ndi to ri half ya kula kutibona so ani ngo fhedza na mutibo ndo to sozo izwi zwone zwo nwa mutibo ni tea ni tshi ḓivha mafhungo ano plus now I was just tasting it thi ḓivhona zwo vha idesha nga mini so ri tshikomba nga zwipiriti nga 52% ndi percentage dzine ri dzi vhona kha zwipiriti kanzhi ti wine is one na venture into spirit instead of wine that's why ndi khou amba ro thoma kha production ya gin no ri so to bala zwa bala nga isla tshifhinga mara zwino so nga December rasa team yanga ya agree ri ḓisa vhathu khara vha khou pfesesa uri ro no vha ready u ḓisa vhathu mara gin i hone cider i hone beer i hone otosala uri zwi ḓise vhathu mara thi zwino vho na nṋe ndi ya regulate tonga ndo dzona muthu wa right difference between cider na beer ndi mini cider na beer zwoṱhe that's why ndi khou ri zwi to regulate zwoṱhe zwiswa ngozwana yo rali ndi ka tori mini wine ti ina zwithu zwine ina process ine ya ṱuwa khayo for instance gin to distilliwa ngokona wine ito fermentiwa ne iya agiwa ngokona so hezila process dzoṱhe ndi mini beer ito brewiwa ngozwana so hezila zwithu zwoṱhe zwi regulate nga mini nga dzi process so ngori hezila industry thi to vha deep khadzo ndi nga si to ni specify mara ndi zwithu zwine na nṋe ndi kha ḓi zwi guda with each and every passing day okay and then ri tshi kamba nga Macbeth premium wines so yo rali iba ina flavor nga no dzi flavor kana dzi blend nṋe ndi prefer dzi blend mara vha hone vhathu vhane vha ri dzi flavor and it's not wrong ngori ni ya wana uri kha iṅwe region ya shango dzi dzi flavor Stellis dzi fimini dzimini Stellis dzi fimini Stellis ni mini Stellenbosch mamun dzi fimini ngi but these are means blend ndo ri dzi Stellis ndo ri Stellis after Stellis guys kezo ni right ndo nzizo no dzi Stellenbosch Stellis va ri dzi blend and going to say so still is any blend okay so jambo dzi blend ngori ndi vhone vhane ri nga ri vha shumisa dzi wine so vha ḓivha mathemo so nina blending ana ini kha Macbeth well actually blended dzine rine ro no approve zite dzi che 5 zwo zwino rina sweet red rina semi sweet Shiraz rina Shiraz semi sweet Shiraz ninga ivala ione hapo ndi inoni ninga to divalela nanga panda semi sweet Shiraz rina Pinotage rina Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon ndi kule diveli pela Sauvignon Cabernet Sauvignon okay mara richi zwa mara ri Cabernet Sauvignon and then which one is your favorite car this is the thana tena jamina ro ne yandipela kandi nini na kuna zwino
Well, neyanga utomba ngoite ndaifuna ne. I'm gonna tell you this. Ndichithoma ne ndani na wine ine ndaifuna nga month. Ngona and ndachipfesa uri bathu ndichithoma na ḓo fa vha no kha recommended me wine ine I done. I send. Okay sharp. Naona ndikumukhurira muthu maybe bogisi o order la ine ndenda ndaifuna. And achisvika ngena pfa ngo achiko complain about ngona ngori ene mune asi zwine zwi I done I prefer. So zwavha zwiṅwe iṅwe lesson khulwane kha nṋe uri when you're in this business not everybody is supposed to go with what you love as the owner of the brand. You're not supposed to push it down their throats. Uri ngori nṋe ndi funa hei kha u vhe na tshiṱoko tshinzhi tsha hei and kha u itiwe hei. So nṋe kha Benisa venyo ndi wine ine nṋe ndaifuna nga maanḓa. Mara vhathu vhanzhi vha tshi inwa ndo pfa tshi hey ya vhavha ya ita mini. Mara nṋe ndi aifuna. Vha funa ndo wana vhathu vha khou funa dzedza vho sweet red the same sweet Shiraz ndo pfa vhathu vha tshi khou oda vha tshi ri kha ri tele iṅwe na iṅwe ya sweet. Mara nṋe ndi funa la maṅwe o tapila. So it tells me uri huna vhathu written rina different tastes. Yeah. Okay. And then what's the difference between red wine na white wine? Okay. Ndirive kharani kudzibona Mudau kwamba practical ndirive. Una ndirive ya red, una ndirive ila ya green. Ine ni chitupuli chacho cha green nga ngomu isaleme I white. So ngori wine itwa nga ndirive. Difference iva iori yoitwa nga ndirive ya hani. So red wines are produced from red grapes and then white wines are produced from white grapes. So the term red and white is just a matter of the product, the color of the product that comes out after production ya heyo certain wine. So somebody unazi wine dzadzi kuitwa ngazi ndirive za red ichibva yava iso. So vapfisira okay, this is the category I mean ya red wine. Nijoni right in one month. Yeah, okay, and then now I want us to speak about the dry wine and obviously if you want dry wine I'm gonna think okay opposite to the white wine and it's worth it to me they're all white wines. So come on to the difference between the two kara una imwe if me know because they are white wine don't umbla the moon. About like red wine, white wine. No, there's like dry. When I from talk on this is dry wine. No, it's dry red wine. Dry red wine. Yeah. And then opposite to if mean. I do one opposite for that much. Okay, if it's there, it's supposed to be maybe dry white wine. Yeah. Mara, I don't think white wine has dry wine. Okay. Yeah. And because red wine is the one that gets to be dry if it doesn't have sugir. Yeah. Okay. And then Macbeth and all that. Is this brand yours? Can I confront them? Wrinkled somewhere still listening. Naruti. Because no, like those people, they come to you and with the story, you need to tell people what you this all these questions that we might have. Yeah. But then now my question is, it's just I think arali yo vha ya chikhuwa ne hezwo zwine na khou amba ndo no zwi vhona kha industry zwi hone nga maanḓa ahone na ma celebrity athi tu vha show mara ri khou amba ndo no zwi vhona. Okay, ambani mtani asi sure the allegedly ndi kwamba ti tu ḓivha ti muthu no krema madzina sa zwona ri ni tshi amba ni tshi ḓavha ndo ḓi amba ndi ya ṱavhanya hangwa na mimi so madzina a vhathu tu a kona zwavhuḓi mara factors zwi hone zwi exist nga maanḓa kha mimi kha industry so ndi soko pfesa zwiṅwe zwine vha sedza havha vhathu ndi influence yanu ngokona and na ini brand ine mukhuwa ari na tshelede ari Cape Town a kho I fanda ni ai vhona ngokona ra ḓo vha ro ḓa dzinḓuni dzavho sorry dza Macbeth dzi ofisini dza Macbeth Premium Wines branding all over ngokona una I hothe ngokona na wana uri ni tshi ya Cape Town guy ni tshi to dzhena dzi tops mini ichi I hone wine ngokona una ngone na dzhena na wana I hone na wana na kha dzi Instagram na mini una ma celebrity ene a ku sumbedza ita influencer mara Macbeth Premium Wines I feel like it's a vision and a dream ine muṅwe na muṅwe as part of it, you know, they can see or they're growing with this brand, you know. In 5 years' time, if we've had an improvement, if in 5 years' time, people are different, I feel like a lot of people will have a part in this story to say, you know what, Ngazi 25 May 2023, we saw this brand being launched. Yeah. You know, we saw this guy pushing on his statuses. We saw him hosting, you know, wine tastings and all those things. Like, we saw him start. So I don't think we're in the brand ine na muthu anga dzula ngenda umbuluri riko affiliate wanga vhaṅwe vhathu. Mwana moko zwone zwo riko to thoma. So 100% ndi yano Macbeth. Ndi khane. Okay. And then if ni koralo ri ndi yano ti, now it brings us to that thing where wine
people say yadhura utoma nami kana utoma business yadhura business engona ngotoma so zwa ini capital unokewana guy hapo yo utoma business that's why ndichiyamba uri ndoni ari humele murahu mudau ndikofunga ndionwa madhuri ni umbude no ndingasi ndichede acheto ezvi zvithu asi chirede ndaondera nguri ndivala nokufiri kuringisa draga ati okay atingozviyamba I'm glad uzvamba wanga ini ti so no ndichede I mean no you can get maybe funding from the government there is I mean that's why I just want to know okay una mumwe mtu anokunya kutoma business ti ingadeba isi wine mari ya zvimwe kunyaga capital and then given my knowledge ndofofi okay utoma wasu zvona zva alcohol zvadhura nazo sasa ndikusaini uri ichede ine navana noiwanaga yena ishumisa utoma noiwanaga was it assistance from vamwe mutu vo for okay this guy is a vision ine ndingaituso uri execute kana it was all this naida what shuma ufanda what was business well actually nodini buzana achikwamana achingotova utoralovo mara nodini buzori ndikane ndikutana ndikudziphana ngozwa ndasa kuri ndichirengisa ezvila zvipachi ndatoa ndayala ila chelede ngozwa ndatoa ndainwa ngozwa rari kudi vana vision uri one day echi chipachi ndikuchirengisa 30 rand ndochirenga 5 rand uri hey umwe chelede idhia coming khavsvu zvaso ngozwa and I've always had a brother who believes in me ula muna obelieve khano obva mathomoni ngokonana ndachi achizodzi ndingawana maybe 1000 yo la chikoloni ndaishumisa kazvinhu ndada khaye ndari emon tichena nayo 4000 la chikoloni atingori ndofiwa ndikutoamba uri nachingawana ngamba chikoloni high school kana UFS that's ndori nachingawana uri tikori ndizvabona guy ndikura nditi ndi assumption rikonipa ringasiro run ndati rikonipa uri ni zdibonavo ti ndonozanzo black couch ndiyo estimator yela estimation zvifana rola mutobvisa yela figure nari and ndiyona kana yela inefala ramba nozviyamba zvamburi inini yakonoita wine janani apa futi ndikodhala janani apa ndikoziya muyena podcast yaifere yeah okay so opindwa musengo mtu nonkhata ndakotoda mara nonkhatu uri chedu ibva kai chede ikodibva kha vathu vene vakuita vakubelieve khani muzvibona and usitori directly uri vakuri 1000k yanopanga kamene kha wine business ngozwa ngori ningaona uri vision yaso asi zvinhu ndorudito namukupona wanga ndasitova open nayo obva mathumo hemona ndikutodetana kutovhura brand yamene ya wine ngozwa yeah so ndizvotita indirectly man mara ngachiti chamudzimu rifano man rothoma and ritofocusa kazvezvo uri mudzimu vakurikonisa zvimwe zvito ndi miracle mudau. Yeah. And then how much would you say it takes utoma a wine brand, like just a rough estimate? Hey. No, like no, ndiko umbura. Ndiko nkulu. Ndichi umbura ndito rali man. Ni alwati. Nguzwana. Azone it's I can't say it takes a lot. I can't say it takes less. But then it depends or ngotothoma ka skill chana. From a scale at which you started. Mara ari amenga scale cha industry. Okay, I want to start nga 50 bottles. Nga 50. Oh yeah, that's where it comes in now. Anisukusvika na thoma nga quantity ngone nakuita nakuthoma nga ngokona. There's a certain specific quantity ne muthu atethoma nga. For instance, sa business ngona yo. Ndofati kuri no, maybe for instance sa water bay oral. Vone vana wana vachiri varingise ku bodelo so nga kwa 500 mil maybe nga 20 rand ne mara nare vana vachiri stock price karani na dzipati ne na mini ni 10 rand ngokona so inini ngazokosvika na vana uri nikuri avampe mabodero a 10 nga 10 rand ndina party avashona azvizvazvo so vatosveya specific mini category rai for stock price ritotoma kamabodero a 50 ngokona so na une rine ra producer hone richitoma rodhipuwa idzo requirements uri vatotoma kamabodero asona so utoona ndingasikona nivudzi uri mangana ndondohangwa ndi muthu it's okay mara zvatha zvanijia buga even if songamba quantity inatomanga zvanijia rough estimate yabuga rough estimate chelede yabude but munda chelede yabude kamonth ngozwa mara chine chava na vutogwa nechirotoma ende rikuinspire vamwe vathu ngozvibona ende ndikotakarira uri muloro raliwo uva ukukwama vamwe vathu ngozwa and then nichikamba zori zvoshumisa chelede ngamanda seems like ndichelede injiti so now I want to know uri how sure were you you're gonna make that money back? Well, actually, to me, it was not about making the money back. As I had said, I always say to people, we are not in the business just only for selling wine.
You know, we are here to tell a story. We are here to live, you know, a blueprint. You know, rifano o inspire. I didn't have much inspiration. You know, so I want to bring that for other people out there. You know, so kind of it was not a matter of didn't go be 1,000. It could be 2,000. Ngore na nda no ba ka business nyana bo for tshifhinga nyana nda zwona zori business azala mafhungo sokori ba sokori ndiko stock nga vhugai hu ḓo vhuya vhugai a zwi dzuli zwo ralo arali zwa zwo ralo muṅwe na muṅwe ra ḓo vha ri sharp ngokona so it's just a matter of taking a risk, and I'm glad I took this risk, and then I had the courage, and then I'm here now. Okay. Yeah, sounds like a touching story, man. Dia kwa me Mudau Grot man into ili buori yewe chidakwa. Yo. Karosio ni ndo zine. Okay, mara I feel like okay, ndikara rukwamba ti. Ari get into some action now or rawona zo because na chipinga actually that time ndiko celebrate 6,000 subscribers. Nandiko rarko rana wafa kama no why na soko share swanga ndrene nafuna ngai na mina. So niyo tunontsmezo re why ni chishiro ito share swanga ndo vanela niko share no ifara ngari tizona ningari no fara mini so mara nawo ndira dzaona. So arto bono ndo why ni to share swanga of the wood. And then na Manuel also because unela FF. I did about those banana mara ngori we need a table for this. So ringato clearanya nezithu nyana rasia bodero na glass in tea. Then we show that what a be vakadeva sponsor guys. Now ona nisichaona madhi. Ringato mara to demonstration nyana. Abato neka anga sichata kuwa. Azuru varum. It's fine, but they don't. But they attend the event. Wine tasting, and we also have a wine tasting on the Ndobuzi sama muni. I'm going to So, specifically, this bottle of ours. Lono pera mara. Yeah, but there are no pera. Wo pera zurangango. Chapara come make I'm sure. It's it's fine. Those someone pick up. So then the door and go sharangi. Nah, that's another share. Ndo rono ambesa. Simeze nguti yofumula na simeze exchange. Mara ndo ndo mbeda. Okay, yeah, arip. Ronga wine ndi our black couches. So specifically this bottle in a ichichitonga fasi yapo. Chidzo chito fumina achina dzinavo mara ndi ni mugodi. Na sedzana na most of the champagne bottles ni awana dzinayo. So you don't just grab it and na share. Atiguri azviti vona vano prefer zvezvo mara tinonere prefer zvezvi. Ngori ni azvikona. This is how we hold it. And then adivhura ngawo nena kuivhura ngawo. And then wine vachikuitista kana uishera atikamboshera mukuru tofa pakotonwa kana pakudzisa zvidliwa. Kwamba wine nechikuishera you just a bit of it. Nazonoshera ngawo feni kila shinga. Aizilanda kushera runwa. Who's taste saini? And then wine iva ina the aroma dzire ngango. Aroma ndi mini? The aroma ndi zvisu zvondonga minu kwete tizonga story iva ina minuko. Okay. Makes sense. You have to shake it for them to like, you know, zvitangane, zvive zvote. And then after that you look at the tone now. Only a lot of feds out. And then you take it to the nose. The watu no diva wine now. Kanu sibe kuita mini mara. Ni vani kotiche the aroma minuko. Ara ni just divide. For instance, ona process yonofi fermentation. Fermentation in the musi tea wine ito thoma ya go through pressing. Pressing in the musi dzindirivhe zila dzichikuita dzichiko kwanyeledziwa uri dzibvise mini rudi rune rinalo apa zvino ngokona. And then after that rudi luva luchitova mini just grapes. So after that process of pressing the grapes, it produces the grape juice. Mara that grape juice is not alcoholic at any point. You know, it has to be added a point of alcohol. So yeast is added. Yeast, I think they are magwinya kana. But why divisa kama magwinya? Tukuroela specifically, but on songo to irengana dori ni do present the rivers right. Kuna mbori eni la yeast, ngoza eni la product. Ngoza hapa la ndio ne une ela yeast yatan
ia pangiwa kha hanefho hune ya khou pangiwa hone kha mini kha iḽa grape juice uri ri kone u vha na chemical reaction at the end of the day ri vhe na tshithu tsho no pfi alcoholic grape juice. For it to become wine we have an aging process. Ndi zwiḽa zwine na ḓo wana vha tshi khou ri no vintage ya hey wine yo dzula u bva 2018 u swika ṋamusi sumbedza ni tshi khou nwa wine ya 2018 ya zwiswa zwo ri ya ndo nwa wine ine ndi kale ita yo dzula and hezwo it makes it fine. Ndio to shuma mda ndio shuma so yeah when you take it to the nose you are actually niko thetshelese dzila dzi aroma uri inukhela sa mini ani ngo tori ni khoi disafa na pfa east ya magwinya so it tells you the process ya wine aingoitwa zwone ngokona. So our wines are a vintage ari khou itela wine uri ri pfume. We are not in the mass production stage. Ri khou itela uri vhathu vha nwe fine wine. Vhathu vanzhi vha vhudzisa at this point uri why wine ya ni chita 150 huno ri ne ri renga wine spa nga 50 rand. Hezwiḽa dzo itela u vhone vha nwe vha kambiwa as the wine is sort of they are a vintage. So right now we specialize in a vintage. So please understand our prices. It goes with the vintage. Yeah. Okay. Izo abanga vhea vhathu. Simbedzeni dzine swani ya then. Unozibva kha munomo wavo. Nṋe asi vakaleho. Rakalaho ndi ḓo hafhu ndi vha ndi tshi vho tou zwi itesa vho. A tou pfi wine inwa nga uku kukulo kwa ngafha. Wine vha inwa. Nazwo heneyi process ye nda ita a zwi tou ri vhone vho dzula restaurant vha songo sokou ya vha ita kha zwithu zwa vhathu uri vha ḓi itani zwi ḓo vho tshinyala mara ndi khou tou amba for riṋevho vhene ra nga ri a zwi tevhelela nga maanḓa. So at the end of the day everybody has a preference. Mona muṅwe u ṱuwa nga mini nga preference yawe. Ndi nga no muṅwe u khou pfhi ndi tshi shika a zwi tsha ita mara riṋe ra pfha uri ro i shika zwi a ita. Okay. And then no amba ni tshi khou ṱalutshedza fhano uri hune wine dzine dza swika vho 40 rand na mini havha na dziṅwe dzine dza khou 500 and then ye dzanu dzi range ka 150 yeah so I price ya no no swikisani khayo hu no ri dziṅwe ri for dzi fhasi dziṅwe dzi nṱha ini ya no na dzi na disani khayo. As I had said it's a matter of mass production. So in the sense of mass production ya sure na ri to swika stage tshine ra nga tori ri kha mass production ri ita production maybe ya environment ya 40 to 50 bottles a month. So ni nga wana uri boḓelo ḽithihi ndi khou tou for example na wana ri khou ḽi rengisa 150 mara u ḽi produce ḽi khou ri itela 145 so ri na ku profit kwa mini kwa 5 rand. And to show uri we are not in this business to try and make money ro to vheya ku profit kwa mini kwa 50 rand ḽiṅwe ḓa ri muṅwe muthu ra ḓa ro vheya 100 rand nga nṱha ra wine ndi mini 250 ngozwa jamani ta wine nga 140 no ngabe nga 100 rand azviambezvo that's why ndovhudza uri mundau ni apfa Venda nyana mara ndori for example ndikuri for example ngoni yaidhiva ngoni yaidhiva mara hii ndi example. Okay, but then even if kwamuzwa ngoni yaidhiva ti mara ini nika stage chine business nikuirana you're not running into a loss musi zva zvino ringa sitori for what I envision ari kurana into a loss. Ri kuzama shem because people vanola mentality uri no nikuita zvanga uri nditakadzi customer na mini mara already zvikomurwa chikwamani harina na rina ri khou takadza customer u tou vhona uri nga tshilidzi tsha mudzimu vhui vha khou ḓi ri fha vho vhurotho uri ṅwate nyana. Okay. And then what would you say set you apart from other wines? Well, actually ours is a vintage. That's the first thing because vintage wines uri ni dzi wane muzanzi zwi kokonda most especially in this small batch productions ngozibona vhathu vanzhi vha khou itela uri hapana vhathu vhene u to ya maybe to a certain store aya dzhia wine a namba tulula ma stikara dza twanzwiwa ya pangiwa fa Mudau wines ngozibona Macbeth ati kuri Macbeth ndi kwamba Mudau wines ya pangiwa fa Mudau ngozibona una vhathu vhene vha ita zwo mara rine we are in this for the passion. You know, and people must consider the story behind the wine that I've been telling. You know, it's not just about selling wine, but then we have a whole lot of things to do. Okay. Yeah. And then there's also a statement in champion of old wine is like fine wine. Yes. Ila zvine zvambwa zvikambo okay la wine za roma nawana dzodzula dzidzakale dzina 100 years dzine dzine wine za vhukuma ini dzanudzi hani because I don't think okay antufara na 30 na 25 na 20 nganzo tufara okay 20 ngano tufara so izwi zwote ini wine comes ndi vintage ni chitamba zori ndi vintage wine yanu I was like okay kandi la wine dzino tshuma dza veiwa nadzo then I'm like okay zvingasitende if dziko producer zvino ini antufara 25 so zvambori na yanu asi that old wine ya come of its fine wine would you still consider yours fine wine though?
Mine is fine wine because let's consider in the state of South Africa, the oldest fine wines South Africa, the age gumo age wanga 2018. If Nayana Aren and Agore, it's my favorite. Majopon, Ndwana, the oldest, in 2018. Ours were first aged. The Cabernet Sauvignon that I'm talking about, that I spoke about during the iPhones, it was aged in 2019. So that was like a year apart from the finest wine in South Africa by origin, not by sales. Unazi wine for sure zinaweza vabo Mexico na boga. Ndwana yo zulova 2001. You know, yes, yo zulova 2001 mara yasa ko age wagai. Ba. Ngokona. Ya ko age wagai? Mara rekwamba za mzanzi. The oldest in 2018, the R&R. Okay. Yeah. So Zashu, the oldest, it was aged in 2019, and then the earliest your age was 2022. Okay. Yeah. And then, how do your parents react? I don't want to sell wine. I just want to make it from scratch. Reaction how did they take it? Cannot mango eater. Incho profiting another. Hey, nendo nyakutumira the wine must call in the carriage koshum. Yo, one thing about baby bangane, asi vatu vane va negatoromini. Ndekasira ava strict. Va strict for sure auna baby ane atodi mwana wachi va nderani. Muzo mwana baby mwana moto da mwana wachi va. Chiva nderani and achita suzabuku. Muzo. So I feel like it was just a matter of they believed so much in me. You know, so they knew or like if I come to them and tell them, hey, ndoita suzaso. Muzo. Ba dozor no. Mfetu Riam wana wazama. And aviaro ita suzaso. Wa believe akachu. Chitu. Namukoma na was dio. Nera believe akachitu ndo believe akachitu. You know. Ndikadaka ini none tidika mutu for approval. Ona. Atukuri ndi anyaza mutu mara kwamba tidika mutu for me for approval. Chitu chinecha toda nne. Chinenda fezo ndi vision yanga. Ngokona. So when I had the vision ya wine ndo fezo this concerns me. You know. They just need to be told ngore awangori robfanga chitarata ufi pano unamini. Una wine. But use diva na bampa blessings. And nditakalo rimianga na kusiyanga ndi bathu wena tami vadzirompa the blessings. And ara izuso ngote robampa blessings but don't guide. At least jura ava vako va strict vakulwa nande no. You know they guide me va diva zwine net is diva. Ngokona. So ndi zodziroro baso. Ango bana fefere no. Vodito guide va bantu okay ni right ni shonga zwine nakuita nandari Ango be ba reitsa nga shumi mini hai. Vodito okay but to understand my side of things so that they can see it from my own perspective, you know. And do they know that you drink? Ne. They don't know. Ne. Hey. Or banga wachokofunga you just make the bed but you never lie on it. Ne they don't know. Ha to call. Rukuno adofri. Yeah, mara bafu divine urinano kana ne uramangone imwe principle ine ndo gudiswa kumkoma wanga ne yela tiko ni kutsa chimwe chimwe chama alwa that's what you're about to say though. No, that's not what I'm about to say. But I'm just saying or like he has been my mentor. Just that you know sort rodzuliswa nga nthani afungo la alwa karara rodzudzwa nga fungo lori ndo vula university rather go rongudisa in terms of chikolo ngozibona obutumo rodzula afa nga fungo la mi la alwa ngozibona ola muna ndo muna uluga mabana ramango ngozwa so one thing he taught me was respect. For as much as Mutachis doesn't need it doesn't mean on go to chishuva in their face because I know babanga abantu abathu by'abantu as they say abantu by'abantu bano so tito do uva utozishuvuri abantu reneriano anti bijibadzifera ino no re abantu it is no I don't know I see yeah tiwa so it has never been that thing of artoyani na 48 artoyani na mini bazibone but this one ariko buya late for sure some people mwana mo ba diva bano right abathu for sure babuya ngathulafo udodiwa khamwa udiwa vo guy ngokunona but is the word ndo ba abathu bangasukubuya bo Friday ngona imwe ngazi 12 ngokunona umthu angasuku hosta dzigigi angasuku ringisa wine asayidivi ngozibona mara asizuzine
nato zvishupa. For instance, ndezila dzimwe topics dza maybe dza intimacy. Ngozwa. Vadozori ni diva active somehow tukwamba vanga. Oh, ndanyikoda nefo. Ndikwamba vanga ne vadu dozoni kutukana kuluga. Mara ndikwamba anevo ba. Anizone ni mara. Ai, nandi mtu oluga muda. Utobona antu chirabo na nevo. Na anato chirana nevo shem. Awu vatu. Yeah. Ngozibona. So bangazi tudava vakuri rotendo rini yantani mini itani swipe yobuya na vana. Ai. Ngozibona. Okay. And then kerkino rini ajena ti? Nende ajena. Okay. And then na zama kerkino yaka leadership na proposal or nindi na wine abe. Sharero ndikawetera yana alcoholic. Watoshimisa zanu kerkino. Ai, zwazvino ari to reach a stage chine riko ronto approve for non-alcoholic wines zasho. Ngozwa. Richeka process yo ulwa nazo and then hopefully by next year before June we'll be having them. Ngozwa. And it's zirengesa zanu alcoholic. Ne? Yena wanigonwa fandi alcoholic msi? Yeah, ndiye diva. Wanigorengesa zile? Ngori ndiko to enjoy abo munukera. Ndofe kunukera ngamanda. And then I never could teach it. Inani kutichira. Mda tichira no glass. Ngonjaja. Sorry. Okay. Hey, baby, dorka kizo dorko jaja macho. Okay, so now let's get into the events. Novana event ya Venda nge. How was it? Well, it was for an experience chine and go to trauma. It was one of the best. Was that the first one? Nkwamba in terms of wine tasting. Kana ndo vyana na concept you know ndo vyana hosta the pool party. Ndo vyana hosta zi Rodera wine yo. I too no go to the diva More interview to have specific. Okay, so in terms of the wine tasting you had, Lamami, did it specific? How was it? Was it successful? Yeah, it was a very successful event, and then people had a great time. And I felt like for a market or a vendor, I can't say they've never had a wine tasting before, but then it's not a usual thing. Maybe in the one go for Mukhodu Monday, Ngokonana, this is in a zo the way, and Ngokona. When I'm one can't muvusa kopini, Angani Wuzuria, Mukhodu Monday, Wokwiti, Aminami. Mara wine tasting, no officer, the Bongo market on Artuto, breaker in, too much coming cow. So I felt like for a first timer, it was very nice. You know, I'm not the first to do it because Atina. Research in that already. So people are there whenever I've been approached by a whole lot of people whenever I could know. And we in conversations and I'm happy about that, you know. Maybe aringatu farana that way and it's gonna be secluded, but then I love the response that people are giving, you know. Or no, we are accepting this concept, we wanna work with you, we wanna push it forward. You know. So it's also another shout out to Lamami. They also accepted a concept in a Vavasatu Ita and then they allowed me to do it and then you know. Yeah, and then how many tickets did you sell at that time? No, I don't remember. You don't remember? Nisho? Okay. I think Zambo Amrao. Yeah, I think ro rengisa tikiti ka web tickets tikiti zedza vadzihona zedza rengiwa. I think it was 60. Mara attendance yes akufana na web tickets ngore. Remember most of the people kana let's see some of the people waba ko renga ngo in support or like Macbeth, we see you doing your first wine tasting. Rokoto ni that. Couldn't support and nyama, you know. So like they bought Vaside. So not or Vaside. Banji bo aba Mishumoni, Bangwa Cape Town. No. Most of my friends you find they are in Bloemfontein, you know. Even people from Bloemfontein when I about to the Venda, you know, they knew they were not coming to Venda by that time. But they were like, no, we wanna support you. Take it under randa. No, but then I want to understand Ori. Mazina any works but then if honest nani. No, that's not it. Take it under randa. T is a question. No, but then I asked you before. That was my first question. So anyone you answered, you should have said Atijo. Mara, you said Atijo Umbora. Next. Just I don't know if you do that. Hey, Mano, call on over calculate. I'm not so podcast. What a berry advertiser. Come niggas a sponsor. What a berry advertiser sponsor. Yeah. So who's behind this brand? I love this. What a bay pH level like 7.3.
Yeah, they let me when you start getting drunk, na tuma bada ingredients. Hey? That's where we are now. Ungiangaini. With who? Ngaini. Oh. Ai zawukuma. And then also ti Tovanisa ngadela. Mata nga ready ngori tingodela. Ndo ye podcast nando ilinde. Ndo Anepika, no but bona machi. mwana. No bona mwana akwa lwendo. Zoredeli. Eish, ndasa kokona not. Okay, and India there I wouldn't know. Ani mwana mda. Okay, it's fine. And then ilani ya Bloemfontein, yapeza yite yoba kana yoba successful. Ila Venda, was it the first one? Venda kana first one wote. Well, actually, hila yoba first one ngarine. Ya Venda, ne? Ya Bloemfontein was supposed to happen, and then unfortunately, restaurant here aba partnera ngayo nayo ngesla chipinga. In terms of agreement zinerine rata kaloba nazo nami na restaurant. Unfortunately, owner yayo ombodirisia. You see, so it led us to a process yori. Awala tuwa kote tuma ba withdraw nyana kazungu zitu, you know. And then nane I was focusing a bit on a whole lot of other things, you know. Mara as I was in the process yori ndi tome ndi dobolo ndi ite ingwe Bloemfontein. Zwa zwisiyantendela due to other reasons. Mara surely next year early enough we're going to be having it, you know. And we're also going to be having one in Gauteng. And Polokwane too. So those are confirmed, just that in this space and period of time ringasidzi ite hot. You know, yeah. And then I'm not sure if it's public knowledge, team. Mara chipinga msinichko ita ila ya Venda. You called me. I'm not sure if roto ambakana it was just a text. Mara we're talking about mabodero awa in Okhera. Yeah, so what happened actually there? So to rekwatise ke le afungo le ramba lori he brand aingo affiliate nga kungukhwa kuno kwa kudilovela ku reka wheelchair nge Cape Town. Still is. So rene roba rena mabodelo ene a go transport from Cape. Achwaga Venda, you know. So I'm sure niko kono bona haya mabokisi dzuro nga hapa ne. Now ono ba package za 6666 rare na chiri chono pallet marosi pallet line na kuibona ya lihulu la cement ya bogus line maybe lengatonga hira kai ngokona line libali na mabodero from there to there lisongwetan separate, you know. So we had those boxes, and unfortunately reteo shumisa the Korean services, you know, ngore ari tuswika point ine ringari na funds enough zoriogia mabodero Cape Town reisega Venda so we had a courier services, and then chinenda ndako humboda tizonovala vana vakasitonibodza chimwe na chimwe chetia zvinoenda kuhumboda ndizori maybe vodipfa kwelengonje nyana ya mabodero vasuzuri hai una something afa chine chekuita chakolira, you know. And then maybe somehow they opened, and then when they opened they saw this is big baggy, you know, and then they took it for themselves. This is an explanation that I was given by a friend from Henry La Courier Service in Raishumis. I won't mention the name, you know, or like this usually happens, you know. No, but then I feel like if you mention it, at least what other aware or a courier service so you had as so come to us. Mutu ita research yao never zino ndikwamba or like tito tizino zino ndia dishumisana nabo for zungu zitu. So tito duchinya madzina vangu vathu ngore you might find or they have their own reasons, you know. Sa brand na neti to duchinya ingwe brand ngore ne onori ziyapambana, you know. There are reasons behind. Mtu angadzulari a black out you ita zungu zine at his faces. Mara if they come to you and have a conversation with you, they might leave understanding or no azungotovangeila ndira. Also nina yaninge into Korea guy then ubuzori roto atsavonga na wana understanding choto. Ngazi faces la mara ndikotamba vo chamoni Korea guy hivi Korea gani hivi ni Korea did the paper then the pack city nayo uchipa mbodero ya paper nga pixi kotamba Korea gani like is it a person or a company? No, it's fine. So arenga chinyi brand yabo. Yeah, you see. So somehow those bottles got broken or stolen, but then they registered it as broken. Yeah. You know, so broken or hijacked. That's what they say, like broken or damaged or hijacked. So those were one of the reasons. And then that was like 5 days before the wine tasting. You know, and but in 5 days' time, I already know or like ara wine tasting honorenga batuba. Ticket about 50. That means I'm expecting 50 people. 50 people are supposed to be having so much wine, you know, because we had like 10 blends for each person.
you know. So sumbedza uri nga itsho tshifhinga ndi khou tea u dovha nda humela to the drawing board and do my calculations again and make sure uri wine dzi dovhe dzi iteni dzi humele from Cape Town to what, to Venda. And one of the people who came through for me a lot, I'm gonna mention her name, ndi Gundo Kubana. I call her Cuban. Yeah, she came through for me too much. What did she do? Like honestly ne ndandi plan yanga ya yori ndandi na plan from Cape Town to Pitori. Mara from Pitori to Venda, but what wenda badiva ngela weekend. If you remember, it was a very big weekend Venda. Yeah, Royal Heritage na mina as well. But what wenda badiva wona bagai Venda ngokonwana. And ndandi na ila fear sa muthu ene thindi vha ndi khou ḓivha zori amabodelo ndo no spenda vhugai zwithu zwa so ngozwana. Ndani la fear uri ndi soko apanga thekisini ndi funa ku badela R100 muthu aiteni atuana. And ndi zwithu zwa nga madauchi ngori helani order from Cape Town to Pitori yo swika nga bo 5. So from there ikudita ikudiswa Venda and ndi nga Friday night one testing name ndi Saturday mwana wa vhathu vangu edela sho, you know, she made every plan for me from Pretoria to Venda. I make sure na vangana va utomona tisha vadiva madzina vadzi receive na mini na zote, and then the wines were secured, and in the morning I was stress free. So she was one person who came through for me a lot. Okay, you know. And then the glass weight, I mean, guys, actually before check the glass, because not na glass zokwashe yet, no na zokwashe kan atme rubiya kelen va korea of them compensate or they just would do one thing they'll tell you ndi ari kori ma like suzwi zwine zwiatan zwi kwashe mara haya mafhungo vha ni vhudza ni tshi vho claim, I mean ngori ndani na insurance for order yanga. So haya mafhungo vha ni vhudza ni tshi vho claim uri ho itea something mara ni tshi vho isa azwi zwikhavo mara nṋe ndi pfesesa uri sa customer ne ndi tshi khou ḓa na mabodelo nda vhudza uri ndi khou ṱoḓa khuriya zwithu zwa so na so ngozwana vha tea u mbudza uri ari khuri mabodelo, you know. Mara arali vha tshi vho tou mbudza hu tshi vho pfi order unit you know ngokona you know kwashare, I feel like that's a very bad thing. Yeah, ngokona ndi for zo khakhe bad you see. Yeah. Okay, and then area ka the glass then or wait a minute ka the glass. Well, the glasses over mafungo ori the very same thing ngozwana mara utobona this was with a personal person wa haya ngozwana unfortunately out dzipanga na bakini na dzimwe dzi thundu nyana dza kwashe azipedi uzipedi ngozwana mara zodire ngora. And then is what educated, didn't you have an idea is what zingaba which craft marango like in kuita something very huge Venda for the very first time zvavasa kuchimbira aungo dazore ndiri kutuluiwa never rine ri vhathu va mudzimu man ndizokupfesa uri zvimwe zvithu ne zvi yanga kutendele kwanu ndi pfesa challenge vhutshiloni dzi itea ngokonwa I challenge vhutshiloni dzi itea and dzo tea itea ngokonwa asi zwithu zwine ra nga to dzula ri tshi khori chimini cha itea hapfi ri ku shoota podcast bodelo la kwashea nda ḓori vhonyinyi vha hashu vhone ba yanga mini never ngozwana bonolowa maybe no mara never ngozwana mpaka ngokonwana. So ati muthu waso ndi believe ko ri challenge dzi itea for as long as muthu akho chila a tshi ko go through certain measures challenges dzi itea and they are very welcome to happen. Na bibili di amba ndito sa dazo ndi mara ri khombo ene zwikhukhulisi zwa ḓanga. Ndikotaka ngwedhiva muda. Yeah, and then richikovhara ti I just want to know kovhara mini podcast ri kudzula pano no ti ndikodiri mepini ngambovhala chikoloni uri ningovhala. Okay, hote rikovhara. Okay. Kutobvesesa ti. Yeah, so rikuita nti I just want to know okay wabana that event itenga September. Yeah. But manje vavasiwa yani vevavone mambiva vovira Royal and all that. Yeah. So I want to know ukodova na event ni adova hone na zvino nga December for vathu vane adova hone because udova upacked event also. Yeah, Venda ri dova ri active too much. I feel like as a brand ari tutovesa active na vathu vashu va mina va Venda ever since we launched. You know, so Venda nga month ri dova ri active too much everywhere. You guys will be seeing us tikuri everywhere na the toilet mara rikotamba fedrunji ndo ngori bona ngozibona. So rina event nga 22 za December ri dara kuita Golgotha Boutique Hotel iona pala ni chitobva kuri ni nyana ngogonyesha chivanga cho ya Sibas kale red ya red and grey ri dova ri kuitela nepala and then tickets will be selling for $120 and then the wine blends dzine ro dzi preparera vhathu ndi dza 15
for muthu muthihi zwine zwa amba uri muthu muthihi u ḓo vha a khou vha na glass ya so yo taster he quantity ya more kana less kharali a ri kaṱudza dza 15 dzo fhambanaho a pfe blends dza 15 we're going to be having cheese boards ri ḓo vha ri na zwithu zwo fhambanaho you know they'll also be selling food you know we're going to be having a whole lot of things you know on the 22nd of December hono ṅwaha hu si hola ṅwaha ḓaho a ti khou ana ri a plana mara hu si hola u kha ḓivha naho hu na dziṅwe dzi event nnzhi dzine ro rambiwa khadzo ri ḓo vha active khadzo you know ndi fhethu dzine no ramba khadzo dzine vhathu vha nga expect ndi to vhona thi to dzi ḓivhavho madzina ngo to ralo dzi ḓivheswa sina ndavha ai habe zwino nda imenshina zwa uri ni ngori nṋe thina ndavha na event mara hai event dzo ḓala na fhethu hunzhi ha dzi exhibition vho Thavhani Mall Makhado Crossing ri ḓo vha ri hone bo Nkuna Krala ndi huṅwe fhethu hune ro no outline and ri ḓo vha ri hone bad. Speaking of all these malls, have you ever tried getting into mashopo ane a vha hone around uri into wine yanga na kha dzhena mashoponi ring isongo to rengiswa i khou bva kha WhatsApp? Yeah, we have tried ndi zwithu zwine na zwino ri kha ḓi tani ri kha ḓi zwi zama and it's not an easy thing you know to do. Honestly it's not an easy thing and thi nga ri khou gatekeepiwa. I feel like it's some of the process that we have to go through you know ahuna muthu ene a khou vha a vha na brand maybe for instance like Spa a soko ḓa soko njia just because of nṋe ndi Macbeth ndo tambula badi ndi na wine zwino ngokona there are certain requirements that they want from me you know and I should understand them when they want those specific things you know I should be able to say okay I have these things now you guys what do you want now you know and then we have a certain agreement or no rina ri koni ṱoḓa hezwi ini vhane na hezwi na nṋe nda ḓi ḓa u swikela zwezwo ri tshi ita ri tshi reacha consensual agreement ra kona vha right ndi hone brand na ḓita na day one and a thi khou tori zwithu zwine vha khou vhudzisa kana vha khou ri humbela a ri nazwo u tou vhona uri hu na huṅwe ri khou ḓi konḓiseliwa na huṅwe zwi khou ḓi itani zwi khou ḓi ḓa hone ngokona mara I appreciate all the people that are receiving us well. I appreciate all the people that are showing us the support. You know, ine ra khou i ṱoḓa ndi pfhesesa uri ndi zwone zwithu zwine zwa ri vusa na nga ḓuvha ra vha ri khou ita ri khou ya phanḓa no ita hezwi zwithu. Yeah. And then in closing again, what's the one thing Chine you know about wine? Chine aringoni with such you think people should know about it? Or Macbeth Premium Wines in the Abudengama. And everybody should try it. Yeah. Rihone. You can get us on Facebook, rena page yashu Macbeth Premium Wines, kana khanne personal. Whenever go to the khanne straight. Ndou Mudodzwa Macbeth Ndou. And then on Instagram it's Macbeth _MMB. Macbeth ya MACBETH. Who's Beth your beba? And on what do you call this? On WhatsApp Rihone 082 558 1571. And then those that's my brother right there. Support. You see, and then as I was saying, my numbers 082 558 1571. Yeah, nengamfo nabusiku ndiyafonelwa for order uzuri order ne why mda kholo dzine ndadziwana omba ngoti atikuhana mara tingochata mara okay and then ya dina nya bala ndione time yanu ai abala ndi mada wantu nanyo kubudzisa into yachikoita antu. Okay guys, I think we've vafanana ne ndazi ngochekufana ndoazimero okay maybe ni time ngandira team yacho vachikojenori abada votomangala vava kodanga ingikhola vodolana vala. Okay, yeah. So Rosemary dora twalwane ti. Anyways guys, ro libuwa no if no kunosvika pano magumone e video and if you didn't, okay, I hope someone tells you because I'm jambara ngaivone part, but then thanks for tuning in. Namsira na muno no diva wine zo seriously. So event rakadho 10 that's 22 ndio fine go tanga month and then hopefully one day in the tent they wanna mashopo ndra ku. Yeah, I pray for that. Yeah. It should happen, man. Yeah. So ini timan camera rino wine yawo aza tima camera khomro mda wapanga order ya timu yao na andu panga order ni ano wine ni banwa bowa kuno ini ni ano mara nende no order yanga order nidzo winisa watu the pop see kwa phone ndikondringizela i time ndikondringizela time mudzenuri vatu vaident vawinise yani unyanga vawinise yani wine yeno ndedo that's the order ngandira ineni na ndikufizori ini sa platform yanu ndido order taru ti ini nambudza zori
ene ni khou ṱuwa na dzi ṋamusi ndi khou ni rengisela airtime thina uri ni khou ṱoḓa pfa ku rengisele kwa airtime no to zumbela mathumo una tharo una tharu dza dzine nda khou dzi order zwino mara ini mudzi 450 muna ndi khou order vhathu a una labor kathani ri fhedziso ita deal ni 2% esa khadriwa ya khathwa ndi tsotso mthana mara ya tiwa mara no kendo kama ndo ṱoḓa na tharo thi mara awana nori uri vhathu vha dzi wine nyongori vha vho ita minini for black couch nṋe ndi khou pfesesa uri vhathu vhane vha nga dzi wina ne kha vha wine vho renga thikiti dza wine tasting ya lini ya dzi 22 and ndi khou pfesesa uri black couch should be there too, you know. I think I once told you of vidziwa hafha tingoni buka da baro ro da rene vana onga ngeni ni khou buka hange ri to bukiwa ho itea na 450 ya ndo isola thi this all in zwino yeah asumedzera ari ambela booking. Okay guys, wine in town zi hone no mbili ngo ntindi they jia they say ya vhathu ma to pfanga ina okay, I know. So wine mbili kezi hone be a subscriber nte wanchi follow ka Instagram also one of you should be a member join ndi 10 rand ati just 10 rand 9.99 even rotate. So yeah, that's all guys. So rene ri bona ka the next one we out ini ninga vala zwino writer zwa chiti chipfumine what yeah right. December Festive Holiday Experience. Fair Play Entertainment Center. Benjini Kuvi. Yo, wana yoinga. Langabulazi 1 December. Ujena demtuda. 2 December. Inoso. 8 December. MC. Na Mizofil. 9 December. SMT. 15 December. Oskambo. Holiday 16 December. Rachakil. Na Guspa Banana. 22 December. DJ Snowki. 23 December, JR Player, na Asati. 24 December, Black Motion. 29 December, Kamumpela. 30 December, Team and Express. 31 December, the last test. Na Rofi wa Manyaka. Rofi Wahangwa. Robafana Zashi was on Diferera. Kama Bukete Fura. Kaka 081 875 5840. Rifuna na muna ushika sonaha.